Aing sih kudu kumaha dang kieu hirup ki sangsara bae ngasap tepuguh sampai geus dijualan aing kasur, kulkas, TV geus dijual kabeh ku aing. Lamari motor geus beak kabeh dang kieu ngajual naon deui. Pusing ujur yakin hirup. Enak kudu kumahanya. Kes ulin bae mah nya ke Indramayu. Bari ngirikan budak. Itu kan mata terang kan. Anjok ya. Duitnya udah di ongkosan bang ibu gak terpujur dan kia doh berat tuan marahnya padahal masih disampo masih dangkiu bang pusing udah di duit mana lah Erik makayor ning darat turun laut blenak be pieu nasib nyupang be turik tuli korban erik wadale erik mertua erik rewel ini sapu cemberai mlaku ning dalan nih tengok-tengok nih arep luru mati to piyen bocah kiye nih Erik kok mentang-mentang tuh gitu sih ngelakon korek baik Erko makuani mundon bien-bienan wong lamun ding klakson nih malah nyewot ngomong apa sih mau? Maaf mas. Loh, kok larinya kayak zaman modern? Jangan-jangan preman viral ini? Kalau ngadu viral, saya juga punya. Kirik mung semono-mono bae ternyata. Nah, wis urung ate nih. Woi, kirik kon. Waduh numpak motor kayak konrek. Aku cemerai. Aas? Iya mak. Si mama nane kene. Iya. Melaku bae si motor mendi. Motor mama tone lakon kok ngedol. Motor ngedol si piyen. Yang mama tone ora di duit sih nok. Piye yang ora di duit tujuannya ngoti modal kawin maning. Kawin maning. Mamaku wis tuwa, eleng, sing dipikirakan kawin weh. Tulin aku yang mau mamaku yang mau bagi mesti dua wong lanang. Sapa wonge sing lanang sing kuat. Ora kawin-kawin. Oh, dadine kawin ana wong wadon. Kepengen dikawin yo kawin lah.
Kapan wis kawin lu? Mama muda endi? Ya kuno kabari lu blenak. Tujane mamaton mono lho arep ngawin wong wadon kuwun. Tapi nyatane wong wadon kuwi dinggawen ning katil. Nenes kok kawinan malah nglayat ning kono. Dasar iya mamatung lagi apes bae yang harus motor di ngedol. Duit ora gablek. Ora sido kawinan. Terus ni mama nih kini nih kapan apa? Yo garapan ibu Rinono. Yen. Yo bari lur pegawean mokat pengen anu pegawean. Ya wes ayo, tapi anu saratikin. Ning kene nih yun. Karo kita nih. Kudu bakal menggawe aja mantur-mantur bae, aja males-malesan. Ya Mas ngomong, lur pegawean ning kene mokat bali pegawean, males piyen. Janji mamaton lur bakal males. Yang bukti nih mama nih kene orang nggak duit. Mungkin sih nafsu lagi blenak, makar bung lagi benak piyen, baru musim lagi pacak lagi ya kemen. Mau dibeli sih mamaton melu ning nonok. Dan urip sedelat bae. Mama nih lagi susah inget nih anak. Lagi seneng orang inget nih anak. Ya sayu. Dia orang tua, nama garang bayi, nama beresak, irang orang kan kayak gini. Nah, tangi ngopi dikit, sarapan, terus awan. Ma, ya mama waktu panas teman. Mas, pangapuro ma, makasih dua lo, asus kasa nih mama, asus besopan nih mama. As memang udah ngerasa dendam nih mama. Yo, mama sih tukang kawin baik, jadi sampai kelalen kita anak dewe. Mungkin eling ko yo ma. Ya ngumpul sebelumnya. Ya Allah ngumpul. Tapi orang papa wis lagi cilik kita diampuni mama. Sekian gak ada mama semua dari kita. Allahumma gfir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana